Nabara kablaaw itinaimbag nga oras kada kayo amin nga awan labas. Maawis kayo latang agdengag kadagiti pagadalan at drama tayo dito YouTube channel Jenna Almoite Drama. Kaya titain-tay nga ruden tenggan ti part 31 compilation dito drama tayo. Manang Biyana! Manipod man kani kabsat duro sa napud na nagan tintay patangatangi drama itang gastoy ti kunana. Dir man ang biyanang, adanak ko profesional. Kaya't gaputa di adal ti anak ko no mabalin tsak kayat nga asi tagbalin at trabaho na. Kan oray tagbalin anobyo na. Ti kayat ko katpada na matla ko profesional ti pakirelasyonan wano pakiin na yatan na. Rogyak nga rod ti agsalaysan. Itata, nakagraduar ka na nako. Anya nga ti planom nga ramiday? Agsapulak iti trabaho, tatang. Ngam sakbay na, katagina na ako mapaymot ah. Mano atawin mo't apuro adal latan tinararamid ko. Kaya't ko kumamot nga i-relax ti panunot ko sakbay nga trabaho ah. Adakin ka, ano kasta ti kayat mawanak ka? Apay ni Sanchez ka ngay. Di na mo't impakat ti graduar na. Sa bali mo tararamidan na. Ay na, saan mo kumatultuladan daya kasinsin mo? Kababain ti kasjay. Nakalpas ngagpay sa ungam na itabat na agman manik yor tararamidan la. Wan nga ro datang. Ay, inaktuman kit di agpakuko. Tani, nagalas manen dagito'y kuko. Ipa-extension ko manen dagito'y kuko. Ay na, di kanto man makalaban no patid dugam dagita ko kaum. Isunto man lang ayal alika kamaon. Ay natatang, bayan nyo pa'y laang dayta amalabaan dita. Makauray mo dagita. Ado pa'y tilupot amabalin ko nga usaran. Insan, di mo tan maibibos ti customer mo. Agsasaruno dagiti ang sangput. Nakapila da pa yun. Ay na, basta kasto yung bulan, talaga nga ado ti customer ko insan. Masapol mon sakit diti katulungan dito'y insan. Huwag nga rod, sika ko mati isuro ka kaduak. Ngam amok mo tasaan ka na sumiti ka kastoy. Kinunampay insan. Aywan, ilibre mon ati serbisyong kanya kita. Total, nakaado ka matan. Awan pa'y ngamin pagbayad ko. Amumut, awan pa'y trabaho kita. Day talaga ya minsan, ikaw na. Anyat kaya't mga merienda ya. Mabisinak mo kat. Dagitaman insan. Uray anya dita na. Alang nga rod, urayan ta nagitay lumablabas dito yung aglaklako iti merienda. Nanang, awatan nyo daytoy o. Pagpalingkiyo. Ang damot ditan ti pagbayad yo iti silaw kong danom. Ay na, naimbag man ta nakaurnong kamula ang iti pagbayad tayo iti bills anak ko. Kanada pa'y pagpalingki. Ay na, basit laban nagdayta nanang. Mabiit lang mabirukan ti kwarta. Kat kaano nga'y amapan ka agbirok iti trabaho anak ko. Ang damot kong trabaho. Kas makita yung mo't. Inal daw aday wandak dagiti kliyente. Sa bali kumamot lataan, no may apply mo tay inadal mo anak ko. Ay na nanang, pasensya kayon. Ngamtsak kaya ti mga opisina. Naragsaka kita nyaman nga aramida kita. Alang arod narigat mo at no kontra at ti pagragsakam nga aramitan. Makaamu ka anak ko. Tatang, nagsweldo akon. Dahito ti kwartayo, igatang yu iti masida. Day talaang, Un, tabasit matla ti sweldo. di matdakkel akumpanya ti pagtrabtrabahwam so niya. Un, dakkel nga agpaiso, ngambasit mati sweldo, tatang. Minimum laeng, adapay kaltas na. Nang ibati ak mat iti kwartak alangan nga itid ko amin ti sweldo kada kayo. O nayay, kunakmal anong dakkel ti sweldaw. Kapag isulang mo't gaya mapagbayad iti kuryente na ito inyawat mo. Awan pa'y pagpalingkay. Ala, ano san tayo pa'y laeng atatang? Naimbag to laeng no maipromotak. Tabaron ngumato ti sweldo. Day, ada ka man dito yung paradaan, lete. Apay papanam. Nagpalingki ak manong.
Kakaiso na nga inikanak ni Cheska iti pagpalingki. Anong sakit di ginatgatang mo Medyo manong. Abas tumi iti makadomingo. Nadagsan mo no gulpiak ti agmar kahit. Nay, imbag man ta da kwarta ni Cheska. Damok ngamin kat awan umno at trabaho na. Wen ngam adalat tamot matmat gadan na. Sika ngay, nagpalingki ka mo? Awan mo't bitbit mo. Ay, napanak lang nagbayad iti bill ti silaw. Masadutak ngagpalingkay. Inikanak mat ni Sonia ti kwartak, nagsweldo mat na iti kumpanya pagtrab-trabakuan na. Ang masadutak pa yung ngagpalingkay. Siguro dakkel ti sweldo na ijay anya manaw. Ay wala, dakkel akumpanya na jay. Nasaya at ngarudan o kasta. Agidan ta ngarudan nga agawid. Mangarkilatan iti tricycle. Ay sapay nabatik tayo kwartak. Eksakto la pagplitik to'y intugot ka. Di ka madanagan, tasyak ti mangbayad iti arkila, manong. Alangarod Apag iso lang mo't ngamin tinabati akwartak. Ilibre ka kung may ti pamasahe ka. Apay, Sonia, aldawan di ka matla bumangon ditan. Maladaw kan ay ti trabaho. Awanin tatang, nag-resign na kun. Marigata na kami. Sapay naguyong jebos ko. No kasta, awan manen trabaho. Agbiro kak tumanin tatang. Adumot ti mabalin ko apag-applyan dita. Una ngam saan ka mo't nga agbayag iti sir ka matrabaho. Saan abali tatang? Adapay nabatbat ti akwartak ditoy. Umdas pa'y abusbusan tayo. Alangarod agawaam ti agbirok manan iti trabaho. Tanay, asidag manan ti panagbabayan iti bills. Ay, kunak man na no makalong out tayo niti kinarigat ti biyag. Ta nakaturpos kakit nga road iti kulihiyaw. Ang kastoy mo't latagayam. Saan anala ka ti agbirok iti trabaho? Nadaman bilang, nagrigat mo ti makisama kadag iti katrabahuan. Nagtatangsit na. Sapay jak kaya ti matangtangsitan. Tatalaga at tutupak ida. Ano sama Nasaysaya at paikit din ti agad adalatan. Tawan problema iti kwarta. Itamot nakarkaro ama pressure. Sonya, amo man sino tinobyo ni Cheska akasinsin mo? Ni Jerome tinubyo na tatang. Apay ayan. Una yan, di lang nagpili mo tan iti sa balay. Ni Jerome pa'y mo tapada aman nalaw. Nasingpat matkit din ni Jerome nagagat pa eh. Una nga may mayat kumamot laeng no adda mabalin na iti biyag. Tapno adda katulungan na kumaamanggad. Kat baybay no isuti kayat na. Ay wag, kano nga ipasyar mo dito balay tay ibagbagam akaayan-ayat mo. Saan pa'y nga itatatang? Adapay lang amin iti barko. Manuabulan pa'y sakbay nga agawid. Di kay agdanag, tamaam-am mo yung lang ni Cholo. Tatang, iso ni Cholo, nobyo. Cholo, iso ni tatang ko. Naimbag nga orasyo, tata. Awatan nyo dito sagot ko kar kayo. Ay agyamanak barok. Madlaw nga stateside na gito'y Uwan tata. Mabit lang tamang isagana kiti pagsasangwan tayo. Nakapabain might. No amok lang ay tati sa sarong karmaw. Na isaganaan mi kumaanay bag. Kaya't kung amin na sorpresaan ni Sonia, tata. At dagayang plano makasta, Cholo. Uwan met mahal. Nabayag ko ngay nuray ti panagkita ta. Kat kamaudyanan na, nakaawit kamot laangan, Cholo. Siman mo't gayam tinubyo ni Sonia akasinsin mo, anak ko. Winanang, nabayagan nga amok dayta Iso na lang ta LDR da. Nagawid ka noon. Imbag man ta nakatumpong iti siman. Ngam nagasatak mutlatak ni Jerome tanasingput nanang. Wala, ngam adamang mga kwachismis, anak ko.
Adda ka no ibagbaga ni Uncle Mo, may papan itinobyom. Tagibasitin na ka no taman nalon laang. Ay na, makamumutan ano kasta ti panagkita na kan ni Jerome. Anya nga ron ngay, ka-agriculture tin lepas na. Saan man namang opisina ngam at least, mararamat na itatay nagadalan na nanang. Diyos ka balasang kao. Kanya nga iti plano mitibiyag mo. Ha? Anyat kayo ti asawa ng kal? Apay, di na kamandaran ngagsapol iti trabaho ni nanang mawakapsat kao. Ha? Kita amot basit balasang kao. Mano at tawinan manipod nakalpas kay ti panagadal mo. Nga maging gaita, awan pa'y nakitak mo ita nasaya ta pagtrabaho. Dahil tapos lag kokoter aramide mon balasang kao. Ni agtrabaho ak matangkal. Trabaho matlat taday ta. Wen, ngamtay kumamot na pimpintas basit Saan lang kalkalkal iti ingron dita. Uncle, Damag ko pa'y, boyfriend mo ni Jerome. Tuladam ko matikasinsin mo. Siman tayo nobyo na. ha? Ay, awan na Agbalin kan tulangan nakakaasay kaanakan. Sana pan nakibiyang na ito Nudikat panangisakit. Sayang, tinlipas mo no di mo i-apply. Sayang, ti panang paadal ti inamken ka. Kano mabalin? Sinaam na dyan Jerome. Tatay baknang tiaklunam. Tuladam ni kasinsin mo aso niya. Amo na tinagpili iti nakirelasyonan na. Kan impakat na tay inadal na. Nay, apa yan? Agdardaras mo't ni Cheska, lete. Ay wun, mangrugi ngamin ita amang isuro. Inserek tay gayem da iti may sa vocational school. Kasta gaya. Imbag man ta nakapanunot mo't lang nga agbiro kiti sabali a pagtrabahuan na. Sana aday ta pasig nga agkokoko dar aramiden na. Pagyamanakit di tauray kasta ti trabaho na. Kat saan nga agkurkurang iti iyaw-awat na kada kami. Agsubsubra pa'y kit di Ay nison niya nga'y, kumusta mo't tan manong? Ay, nagbakasyon da. Kadwa na tay siman a boyfriend na. Ay kat nasaya at nga ron Tama ka pasya-pasyar da pa'y itataakaub-ubingan da. Ipapas da ti agpasyar, tawan pa'y anak da. Wana, kan uray agsikog ni Sonya. Ta siman mo ti ama ti agbalin tong apukaw. Ay kat, mayat atasiman to ti agbalin na manugang mo manong. Wana, sana kasi di anak mo adi na amo ti agpilay. Diyay kat manalon ti pinilinan. Agisursuro mo't gaya man ni Cheska. Saan sabot na kinamaestra ti inadal na iday? Nangalapay ngamin ni Cheska iti education units na idi, tatang. Al-alukuyan na kiding, masadutak. Kanya nga ta, no mga alakamot iti education units mo, bareng mangisuro kamay. Tanay, awan mo't agbayag at trabaho. No nagtrabaho kay tidwa, wano talo abulan, ag-resign ka man. Ay natatang nabanugan ti utak ko nga agadan. Kinawan kwarta ang maaramat. Agpatulong kan akan ni Cholo Anobia. Ano mo ti kwarta na? Saan ka day? Nakababain mo't atatang. Sapay nagdakkel ti gastos na iti panagbakasyon mi iti agduduma a lugar. Anya? Agsublimanen iti barko. Manuabulan manen ti palabsan santo agawid. Kahit imbat yan nakamutlaang iti kwarta manakaw. Awan atatang. Tapag isulaang matay kwarta ng agsubli. Aya, dinawatam ko Nakababain mo't atatang. Saan kami pa'y mo lang agasawa? Dawata kon. Kababain Bayan nyo ta agsapulak tumanen iti pagtrabaho. Alang araw anak ka. Kat sa pala kumaata agbayag kamutan iti sumaruno a pagtrabahoam. Panunuta nga dapay nagiti adim nga agad-adal. No kanayo lakas ta, ay awan mapasama iti biyag tayaw. Tatang, masikugak sa amutan. Sa anak-anak binulan. Ay, kat nasaya at anak ka. Saan kayo nga agungat, tatang? Saan? Apay ko mga agungitak ngay. Kat putot ti siman day agbalin nga apo ka. Ay, inyawag mo ka dahin kanisulaw. Wan, tatang. Anyat ko na ngay. Agawit ka day.
Kano nga ikasar na ka? Di nakpay rin-replyan. Ngam nakita na mo te message ko. Ang mga nubisi iti trabaho na. Okay, inawagam ko Di na matsungsung-batan ti awag ko, tatang. Manmano lang ag-message manipod nagsubli ijay barko. Ay, kita mga nubisi Padasag tumanin nga awagan madamdama. Manong, apay akas lalumukluk magnison niya. Masikog ka din. Ay, late. Andan to na po ka. Putot, tisiman. Kahit apa man na makaawid man na ni Chulaw. Pagkasarak idan. Jak kaya tarong marti ubing di na pa'y nagkalaysa. Kat kaano ngay nga agawin, Manong? Awan pa'y matitext wano awag na kanison niya. Makumikom ngamin iti trabaho na. Iso nga awan oras na nga umawag kanison niya. Kat sapay la kumaa takas talaang nga agpaiso. Like, anyat ti kayat mo asawan. Pag dua-duam jay siman amanugang kaw. Ay, Saan man natila sasawmat si Kalitik? Ti ko namkit day, umapal kalaang. Ngamen, saan asiman jay agbalin ang manugang mau? Ay na, saan ko nga apalan diya manugang mo, Manong? Apay ko mga apalan. Apalam! Apalam, lete! Tatang. Apayan, Sonya. Bigbigat agsangsangit ka. Kasla di ka pa'y nakaturturaw. Ay, ang mga ano natin mapasamak ka kan itisikog mau. Sapay madlawon tatan mau. Apay, anyat parikaut. Di nakmata ni nawawagan ni Cholo. In-black nak pa yan. Anya, Awanin, tatang. Intarayan na kung tiyamati sikog ko. kasano nga ron itan? Kunakman no nasingput na di atsulaw. Nasingpot hindi saan na pa yan naalati kay kayat na kanya. Ngumidi nagsikugak. Awanin, tatang. Sana na nagparparik na. Anya? Dakkelan tatyan mo, insan. Kabulanam samatan. Wenches ka, kabulanak itan. Ngam awan pa'y laturnong ko. Parikot ko nagpas ngayak. Awan busbusa. Apay, awan urnong mo ang nagtrabaho idi aya? Awan ata sa anak mo't nagbayag ka dagiti kumpanya anastra ka. Napili akmet ngamin iti trabaho. Kano adadyak makursunadaan akatrabahwak. Agresign na. Ha? No inanusak ko madagiti nababa a posisyon ko idi. Naipromotak ko maitan. Wen amin mo ngamin ka mangrugi at talaga iti baba. Kan, apay, awan ka di at talagang damag mo kan ni Cholo? Mawag lang idi na minsan. In-unblock nakmat lang. Kuna na apatulodan nak iti busbusak nga ganak. Ngam aging gait na. Awan pa'y mati kuna na nga ipawit na. Anya? Kaano nga ron nga ikasar na ka ngay? Ala, agsangit ka matan insan. Nailaw anak insan. Adamat gayam asawa kan anak ni Cholo. Anya? Ay sus. Mala, makipagladingit akinsan. Ala masapul nga agbalin ka natibker para itisikog mo. Umayak man, Cheska, balasang ko. Ni, agtugaw kayo, uncle. Agyaman na kaanakan. Agkukuku kamot manayin. Apay, nagikat kan nga gisuraw. Saan, uncle? Bakasyon ngamin itadagiti ubing. Iso aday ito'y mananapan nagkukuti aramidok. Ay na, imbag man. Saan ka mabakante? Apay, ayan ni Nanang Mau. Ay narimwar, napan man nagpakulutan Diyak masango akulutan atan eh. Agsasaruno mo dagiti customer ko nga umay agpakukong. Imbag pa'y kada dya kabsat ka ta pakulot a pakulot. Ngam da tao, awan pa'y pagpapukisan. Ay, umayak man agrelax dito balayaw. Maring-ringak itanak ni Sonya. Saan nga agpakaturog? Isumanan tinagpuypuyata ki dirabi ay.
Takas lamanti ka mo't amat maturog di kasinsin mo. Di na pa'y mapuutan mo't nagsangit tay anak na. Agdadamo pa'y lang amin ni Insan Sonia, Uncle. Anusan nyo pa'y laang, ha? Di na lang arudan na ipakat ti inadal na. Nagpasikugit dyan. Sa pa'y nagmangit di anak na. Masurunak. Karup-rupa pa'y mo't na di asiman lulokaw. Ha? Linuko na di kasinsin mo. Awanan bain na jay. Ala, anya nga ron ngay. Awatan tayo at igasa di kasinsin ko, Uncle. Sure, kanakan. Linamot ka na iti sinasaok iti kalabas. Mababainak. Wala ni Uncle. Anya ko mapagbainan nyo. Baybayan yun tinapalabas, Uncle. Bumangon ka man nita si Kasunya. Tulungan nak man ang mga awirita anak mo. Di mo lang matultulad ni Cheska akasinsin mo. Naggagad. Saan ang mabakbakan tay? At dalat na trabaho na. Sumanao kayo, kat makaturturog akpay lang. Kastamlat ta ka na yun ay. Agkubo akaw niti katatrabaho. Tapno dalang maisaang akalintayaw. Agsuro kakit di mo tayo nga agkukaw. Uy, uyawin nyo ididay tatrabaho. Ita, durugandak ngagmanicure. Ay, awan usum ko dita. Kan kababain. Di adalak, ng mapanakla agman manicure dita. Di ka man nagpili-pili iti trabaho. Tawan mo't lat serbi ti inadal mo. Tadi mo mo't lang may pakat. Kasta lang arudan nga awan trabaho. Nagpasikog ka pa iti addan asawa na. Darasudos kamot nga main. Pakaragsakan yun to pa'y idinaamuan nyo ama si Kugak. Kunayo nga excited kayon ama addaan iti apo ko. Idi ngam saan itan. Tama na nga lilaw mo't gayam dyan nagpasikugam. Surun kaon. Ala, inkamot kiti agkukaw. Agpasuro ka ni Cheska. Imbag pa'y gayam ni Cheska na diskarte. Tatang, Doon napigsapay ko manag iti matak ak sursuruak mo tikas iti trabaho ni Cheska nga oray lalaki ak kapno adalang may saang ang nakapsut mo't ngaminan na iti matak. Insan, sigurado ka kadi akayat masursurwan na gitar aramidak? wanan insan, padasak. Kas makita kat iso tinapig sa pagsapulam. Nakapatakder ka pa yan iti basit a pwestom. Ay kat padasam di kagdanag ti isuro ka. Dagitin to pa estudyante ka sursurwak ka, mabiit da masuruan. Si kanto lagit din. Agyaman na insan. Nukasta, agkasaran da Cheska kan tinobyo na kabagays. Wan manong, inton umay abulanan. Ay, imbag pa jay anak mo tay kasardan. Ngam jay anak kaw, ay linuko dalaan. Alakot makasarak tulat ta siguro mo't itinapod no alalaki. Oray saan na makinubyaw. Ta mga nulukwendan tumanan. Imbag pa'y ka jay anak mo. Ta oray manalon lang jay pakiasawa na. Bimak nang. Gapoy tinaglawa amula na anak natang kan prutas. Ay wun, talaga ngamin ang nagagat jay agbalin amanugang ko manong. Awan makunakkan kwa na, nasingpot pa'y. Wan nga raw. Kabagays, sorry mababay na kada kayaw. Ado nga min ti sinasaok iti kalabas may papan kada kayaw. Kat ita lamlamutak amin nagijay nga imbagbagak. Alakot anya nga road, tay kunada nga roden. May palubos adumteng niriribok iti biyag tayo. Tapno adda panggapuan tayo ang mga miris, iti nagbiddutan tayo. Kukwaklatan ti umapapal iti kabagis ko tanapintasan ti biyagda gapo iti anak na kan iti manugang na. Narigat gayam tagsasao iti patapos ako nada. Tadi tayo amo ti mapasamak iti masungad nga laldaw. Awan nga rod na pintasan nagbanagan ta anak ko tawan mat maanusan na at trabaho. Alakastan, tigayam mo, duro. Alaga gayam di tanti nagpatinggan day tapakasaritaan, di ti drama tayo.
Ako namat lang no afford na mati pumanasya iti agdudo mga lugar. Amok tumot lang nga gasgastusan dyan ka nga asawa na. Apay, Nora, itay ka pa'y asuman na udit, ha? Kaslada ka apapan. Apay, nalpas mo tay aramidam a report itabulan? Wan idi kalman pay lang. Aya, isumo lagayam at cellphone mo latan at isang sangwam. Kita amat ngamin dagito ipupus ni Annabella. Adamanan iti may nga beach. Sino nga, Annabel? Diyan ka klase tayo di elementary Diyan nakapso ti utak na. Diyan ka na yun nga nakatugaw iji abay ti CR. Ni Annabel amuse tayo, idi? Miyos ang tabad mat. Sika talaga. Tila malaglagip mo. Malakit din. Urno sumunda kita agkaiwara a papel dita table mo. Tani asibigan ti lunch break. Tilantuman pang sapsapulam kadagitan no madamdama. Ne, adamat gayam ka barbaro nga lugan mo, Joseph. Talaga mat Duma nga talaga ti asin sa dunya. Naalak lang iti hulugan natin, Nora. Dumamot lang adda bukod ko alugan, nakas karag iti kakabsat ko. Tapno saan nakabulod latan kadakwada. Tanay, nakababae na. One mat kit di kakaiso na ipromote kamatan. Regalwang mat aday kabagim. Wan alis Kasi nga minalugan ni kayat ko. Tay ado ti mailugan na. Tapno adda pagluganan mi amin na kamang ti pamilya. No kasi nga daouting mi. Ngam, anya nga tano itis drive tayo datalugan mo, Joseph. Nalpasan, Nora. Naites driver. Sigamot, Nora. Tila ibagbagam. Nakadkadlaw akayat mo manentirumwar. Toxic tumat ngamin iti opisina no kasto nga pa nagsasubmit iti report. Kaya't ko kumamatag aliwaksay. Bakit planuan nyo kaano tayo arumwar? Tapno makapasyar tayo mamay. Ay na, nakababain mo't, Joseph. Sige, da kami timakamo nga agplano, Joseph. Basta datalugan mo ti usaran tayo anya. Ay kat mo na. Dahil talaga yan. Awan problema. Nay, apay, kunak manudual daw kayo lang iti papanan nyo. Kaslapang dualawas mo tenday taala umabado manakaw. Ay nananang, ag-beach kami. Ado ti tupis ngayon nalak. Anya, apay, asino dagiti kakaduam. Dali sa nga gayam ko kan dagiti ka opisina. Isi bumiman di lugan ni Joseph nga barbaro. Kakaisaw na nga labor Ay kat nagluto ka kumangarod iti kanan nyo ijay dalan wano balunan nyo. Ay na, haanan nanang. Isudan natin makamo. Day tala ang ngarod gargarat mo ti alaam. Awan itugot maun. Masadutak nga agbit-bit-bit iti kumkumporme. Isudan ate makamo. Siyak tinang awis ka ni Joseph tapno adala ang pagluganan me. Umanayin adata nga share ko. Ay na, nakababain mo't nga ima-ima kalatan ama pananak ko. Handa ka di nga pa kasikuran, nanang. Sige, tani, madamdam akat adan di pagluganan me. Baka ada pa'y malipatak no kasto nga sao kayo nga sao ito abay ko. Kita ka din ni Nora, Lisa. Madlaw nga agin-enjoy di tinapanan tayo. Itay pa ya pumanikture. Wan nga rod, di la mauma. Agsusukat pa'y tibado na. Idinto ta apagbiit tayo laang mo dito. Iso, matla nagdakkel di malita nga intugot na Tado mo't gayam ti inalan akawus na. Aywan, agpagasak no madamdama, sakbay nga agawid tayo. Nawatiwat gayam tinapanan tayo. Nagastos iti krudo. Ala, di ka agdanahag ta ibagak ka dagiti kakadwa. Tapagbibingayan tayo ti para iti dayta. Kastamot tan ti bayad ti transient nagdagosan tayo. Ang ni Nora, adanadlaw ko kankwana. Manipod na kadanon tayo dito. Di mo't pulos nagirwar iti kwartana. Dahil tamot lag picture ti aramidin na. Kas kadag video. Ala, siya kun ti makaamukan ko na, Joseph. Lisa, ala anak man iti picture. Puro selfie nga minanti na may akadag iti picture ko. Sige. Pinpinta sa mat adata pa ng picture mo kanyak. Kakaiso na nga nabulod ko data nagngin nga cellphone ni Joseph. Aya, kukuha pa'y gayam ni Joseph da ito'y cellphone nga aramatam nga ang selfie.
Katuan atan eh. Blurred mat nga medya kamera ti cellphone ko. Sayang TV, uno ko. Agpusi nga ito nga banda niya. Kita man umayati po siyang ko. Ala, aramidom amin a post akayat mo, tamang pili kan tulaangan no, anya ti mayat. Angam di ka unay agkyad Oh, i-straight mo tabagim. Ay na di ka agkubo Mang ininsulto ka, no? Amo mga sigod nga ko buwak. Pa-straight am tibukot ka. Ay kwa, ti kayat ko asawan, pabasitem tabuksit mo, tapno saan kang agkyad. Sige, agposing ka manan, taalaan ka itiladawan. 1, 2, 3, smile! Sige, aramidom aminan akayat mo aposing, tamang pili kan tulatan. Ay, sige nga, Rod. Aglag to akam pa idi niya. Picturean nak. Sige, madamdama manan, tada pa ibang friend. Nakababain mo't no awan ma-share tayo kini Joseph. Para iti pangkrudo iti lugan, iso amang ted tayo amin. Ni, kunak man no libre. Isungarod nga sinugsugak tapno malibre tayo. Pagbibingayan tayo takababain mo't. Da kayo matan Hanakon nga iraman ita, tasyak mo tinang awis kanya na. Apay, nuhan nga gapu kanyak, ada nga tayo pagluganan tayo. Awan, Apay anak kaw, kaslamot nalpay ta abaga managaway. Imbes anaragsak ka kumaanag po iti bets. Kaslamot karkaro stress ka anak kaw. Kasanumat nga min tatang, jegayem ko. Isu tinangi daulo iti dayjay nga auteng. Ngam awan mo't apulos ti inyambag na. Siyaklakot nga rod tinagbaybayad iti rumbang ko maabayadan na. Anya, ay naglokaw. Kunak nagbalbaliwan. Tagpada kami mo't nga adda trabahonan. Ngam kasjilat tamat gayam ti ugali na. Kaslaki maron sapay. Ay katsingiram to Apay nga bin nga imbayadam. Di mo ko mabinaybayan. Mabainak mo't nga rod kadagiti kakadwami, tatang. Intun sumarunaw, akas yamanan ti aramidin na, baybay amaw. Panawan nyo kit day tap nagnakaw. Ngala, inkaginanan anak kaw, tanay, madlawa na bambanog ka. Makita yun, nanang. Nagmamayat na ito ladawan ko na panan nga beach. Ngam ay nakatupis ka lang. Kasanon no makita ti sa balid ay ta. Dato iti ibagbagada nga swimsuit. Swimsuit nga ron. Apay adag pa dya mga aglangoy. Kas kadaag jacket. Beach nga ron tinapanan me. Natural ang ag swimsuit Kat dagijay kakadwam. Kasta mo ti suot da. Si kansalaang mo tinagsuot iti kasta ijay. Uwan ata ignorante dagijay. Handa nga amo ti uso. Pang old fashion lang da amo da. Kan oray kumaano sexy ka anak ko. Ngam saan mo? Ay, ag-diet ka ngamin mo't Han mamat nga data diet man nanti ibagbagayo. Makauma nga dangdanggan. Ala, apay akas to'y ti impopos ni Nora iti FB. Nakatupis. Ay, nagturad mo dun. Bagbagam to man ni gayem mo, Lisa, tani. Pagkakatawaan dan, gapoy ti kasta apos na. Urikas kasano, andamot latta panang sakit ko taag kakadwa tayo kat nga raw. Maramat nga minan amin na kinarakar na. Sige, takasaritak to, Joseph. Apay ako mga i-delete ko nga kat nagmaya tupay. Ngam pagkakatawaan da kan, friend. Umapalda lang Handa ngamin nga makasuot iti kasta nga insuot ko. Iso nga umapalda. Nagngingisit da ngamin. Siya kat uray na lukmagak na pudawak. Isong haapalandak ta na pudawak. Nora. Kan ay na beach nga road na panan tayo. Natural nga agtupis da tao Apay nga dyan may nga kaklase tayo idi nga ni Roxanne. Nakitam dyan post na. Uray lang makit kita ti kararuan na ni dyan suot na. Ngam nag-ado matlata ti likes na. Nag-ado ti maayayatan no kas dyan nga agtupis. Kunam model kat nga rod. Kan talaga sexy. Bagbagay na. Kaslamat nga imbagamon nga hangko nga bagbagay tagtupis.
Apay, dagiti lang nakukutong ayat ti agbado iti kasjay. Ay, awan Apay, awan karbangan dagiti nalulukmag nga agtupes. Kalukuan mat data nga ibagbagayo. Isaksakit ka, tagayem kakit nga rod, Nora. Madimot tirik na, no kasdi apagkakatawaan da ka. Iso ano dangganak, agyaman nak. Ngam no saan, makaamu ka. No siyak, hanak nga paapektar ka dagita nga tataw. Apay ko ma, asino ko madagita nga itibiyag ko. Kathanmat nga iso dati mang pakpakan kanyak. Bay ama nga matay da iti apal. Apal dala ang data. Lisa, birthday mat gayam ni Rochelle nga kabarbaro nga kaubaraan tayo inton bigat. Kasta aya, kat? Ag-aw-awis. Ije kanumat nalatak nga beach, ije kagayan ti papanan tayo. Kasta aya? Talaga nga baknang da niya. Agasam, agpa-beach ko naman. Kan taga kagayan da kanumat lang. Iso nga kayat na tayo kano nga ipasyar ije lugar da. Nakababain sa timapan. Naimbag kumaano na singatakan kwa na. Ngam saan mat? Kat orayan ag-aw-awis nga rod. Sige kait din. Mapantamat niya. Si kalaangan timapan. Masaduta. Kan may sa, adalakad ko inton bigat, friend. Nakadkadlaw matngahan mo nga kaya timapan. Pasensya ka na talaga. Diyak kaya ti sumurot, Nora. Kan talagang adalakad ko inton bigat. Gundaway ta kumadato yan nga makapasyar manan. Han mo kait din nga kayat. Mapanta kait din, Lisa. Mala, panunutag pa'y anaimbag, Nora. Ay na, nagmayat gayam itoy. Nag-ado ti mayat nga pagpasyaran niya. Kunak tumat nga min kanyam. Imbag ata pinilit ka. Wan nga rod, Ay na, babalasang ko. Pasensya kayo na. Di na kayo masangot anak ko nga si Kaswan. Ado nga mintisa nga ili na. Okay kayo kadilaang. Ay, ayos lang nana. Ay ma'am, nagpintas gayam itoy. Ado pa yati mabalin na pagpasyaran nyo dito. Malangarod, ag-enjoy kayo lang Panawan kayo pa'y. Kita agdagiti dadumasa nga iliyaw. Ay na, agyaman kami, ma'am. Di na kami latan ikaskaso. Nagadugayam ti sa nga ilin ni Rochelle. Wan, isama kumikum launay. Ay, mabainak nga men. Amangan kunak no maburing kayon dito. Ay, haan, ma'am. Nagpintas to pa itoy. Ado pa ti kayat may nga papanan. Nalangarod, na kayon ti makamawan. Tatulungak pa iti anak ko ang mga sikaso kadagiti daduma sa nga ili na. Mabanta kay dag pa siya, Lisa. Ay na, nakababain mo't akin ni Rochelle. Naimbag kumaano kabisado ta ditoy. Kan amangan no panawan data dagiti kakadwata. Siyak te makaamu. No kayat mo, ag-extend ta pa iti may sang aldaw itoy. Tauray umuna danton nga agawid ang siya kakadwa ta. Ay saan makigiddan talat ng kadakwadang agawid. Nagkiji kamatan nga kadkadwa. Tadala ang arod nga nakaumay tayo itoy. Sulitan tan Again enjoy ak mutan. Uwan ang dumala ang matadya ag sur-surta. Ado ti mapasyar itoy. Kan nagpicture-picture ta kasjay. Tapno adaman na iposta. Karkarwak man kit di nga surunan dagi jay na apal nga tataw. Kita akmanuhan nga dumakkel nga kaslabigaw dagi jay matmatada. Ala, awanin dagiti kakadwat na Nora. Pinanawan datan. Katbaybaya ama. Imawag da siguro itay. Ngam awan mo't ngamin signal ko itay. Haan nga balit, nakatungtong kun jay kerte kar ito'y nag-ihanan tayo. Imbagak nga ag-extend ta. Kat, saan tapi nga rod nga agawid? Kathaan pa'y, inton bigatan, tayin ta agpaspasyar. Nagpipintas gayam tilaklak ko da ito nga department store niya. Uwan nga rod, saan pa'y anangin na tila ko da? Iso nga ron nga ipapastan da ag-shopping. Kakaiso na nga nalakat imagatang ito'y. Guston to'y may sa t-shirt, kan pantalon nga inalak. Ay, nayunak pa'y kanyak, kurang pa'y dagito'y. Ay, sayang nga minta nalaka.
Nayunam kay diti alam ata mabalin mo nga ila ko ijay lugar tayo. Ila ko may tinangin na. Tapno adamat ganansiyam. Gusto da ito yan, Nora. Ala, intakit di agbaya din. Ay, sige nga Rod ah. Agpila ta nga Rodan. Eksakto nga data ito'y pilaan. Sige, tani, nabanuga. Kaya't kunta ginana. Ay, pakiigam mo man dito ginatang ko tag si Arak bit niya. Ah, sige, darasama, agsubli ka adagos. Day jayan ni Lisa. Tumalang kiyaw. Dandanin agbayad. Anak nga agsubsubli ijay. Tapno pakibayad na jay ginatang ko. Imposible ang anak nga ibayadan. Kat gayim nak. Ay na, permiti talang kiyaw na. Sige, bayadam kay din, Lisa. Anya ka matan, kunak nga agsubli ka adagos. Sayang mat nga mintipilak itay no panawa. Ay na, si makit nga mintitihan ko. Iso nga, paspasin siya, Lisa. Kat binayadam mo dyan nalak. Katuan oh, day ti resibo. Impalasin ko ti resibo day takukwam. Tapno amom ti bayadam. Nan, agbayad ka nga rodan kanya. Uwan ka di. Hangka ka di nga madanagan. Bayadan kanto no madamdama. Agsapan, ngam di mo pa'y inyawat ti bayad mo kanyak, Nora. Agbayad kan Anya ka matan? Ag-agsa pa, agsing-singer ka. Apayhan mo nga maiturturugan data. Kud, kunamot ngamin nga agbayad ka adagos. Ngam awan mat mauray kun. Kasapulak ti kwarta. Pangasim, agbayad ka kuman. Man umatikas ta nga gayam. Managsinger ka gayam. Imot ka gayam magayam. Ah, ni, apay ngay akas namot ten ti bagbagam. Kunak lakit din no ilibre mat nagijay kanyak. Han mat gayam. Ngam sige, bayam. Bayadak tumat lang no ada kwartak. Anya, no kasta, awan kwartam. Ngam kundi shopping ka. At uwan na, tataam mo kat ilibre na. Anya, Naiturog ko mat gayam. Ni, ayan nga ta ni Lisa. Lisa! Ayan mo! Ni, haan mat nga sumungbat. Ha? Ala, awan mat tan ita di malita na. Kan, di sinapin ko di kalman. Awan mat tan ito'y. Lisa! Ayan mo! Lisa! Unay matan ni Lisa. Talaga nga pinanawan na nga agmay masa ito'y. Nagawid gayaman. Kasano nga tadato yun ngay. Sa payawan ko kwartak. Pasensya kan man. Ngamnas kan nga irwar mo dagiti gargarot mo. Tado pa'y ti kliyente mi nga agsangpot. Naungpot nga minin ti oras kan aldaw yo dito ma'am. Kan bayadan yo matantiran tayo dito Apay, han nga binayadan dya kadwak. Saan ma'am? Takuna na si katimang bayad. Anya, kasano ngay? Awan mat pagbayad ko. Baka mabalin nga utangan pa ilahang. Ay itay bus mi ati kasaritan ma'am. Ay, sige man nga Rod. Ayan ayati pusyo ta kasaok man. O may ka takuyugan ka amapan iti ayan na. pasensya ni itaak lang agawid tatang. Ado nga min tinakataktakak. Madiman gaya man tirik na yung. Gapula siguro, iti pudot na ito anak ko. Isa, kaslang kakapsot ka ng maulawak. Mapantayo lang ang nga ospital tatang. Masapul amataming kayo ang naimbag. Sana balita nagpakada akong iti trabaho. Aglangan nakpailaang. Ay na, alang aron sikati makaamo anak ko. Uray saan ko man, agpilit kamot ngamain. Oh, aday tadagiti lalabaan, ma'am. Oh. Ni, nag-ado nga data nga labaak. Ganos ka, ma'am. Takas tamad tinagsarita nyo kinibos. Aglaba, kan agdalos ka dito'y transient. Tapno maikarom ti panagnaad nyo dito'y. Grabe mat data. Parigatan dak mat unay. Tulungan dak nga rod mat Pasensya kan, ma'am. Saan ko at trabaho dito? Sa bali ti ayan ti trabaho dito. Sige,
Panahon ka pa'y. Numalpas ka ngaglaba. Agdalos ka kanu, kuna ni boss. Anya matanan. Dayjay tumat nga Lisa. Mangilawlawan. Mangipaspasubo. Apay nga itakala ang asumangpat, Nora, anak ka. Bad trip. Kagurgurak da dyan nga Lisa. Impaspasubo na. Apay, aya. Agasam. Pinanawan na kay nagdagusan may tinapanan me. Siyak impasubo na nga nagbayad. Sa payawan kwarta kay nalak. Imbag ata kinayat da nga ikarok. Mabaanti pa naglabakan pa nagdalos ko. Ay nakagurgurak da dyan nga Lisa. Apay, anya tulagan nyo, aya. Pagbingayan nyo ti magastaws. Haan, ata iso na nga rod ada kwarta na. Di sagot na kumamin. Kanagasam, inalanakit din dyan sinapin ko. Tinakaw na. Kunam nga awan intugot mo akwartam. Ngam na nga laam ngay iti pinag-shopping mo. Kat binayadan ni Lisa ah. Impabayad ko pa ilang kanya na. At dakarbangan na ang mga iti daychay. Takwarta na matgayam tinaigatang. Ha? Amu kunti ugali manak ko. Bayadam ko nam. Ngamsaan? At daululbud mo. Dayta ngamin kat timadikan ka. Nalaing ka nga agkikil. Ngam nagkuripot ka mat. Madi ngamin tikas ta nga ugali manak ko. Saan anasaya at timang lamlamang itipadam a tao. Gayam nak nga rod, di rumbang nga ilibre nak. Una, ngam adamat paggastusan niya tao. Saan laasika ti paggastusan na anak ko. Pumanasyar ka, ngam di mo mat kaya ti aggastos. Mangnam na makalatan kadagiti kakadwam. Nakababain ti kastangar aramidem, anak ko. Ay, Apay analiday ka amang buybuya di ta cellphone mo, Nora. napan gayam nag-swimming da Lisa. Kanda gaya kaubraan me. Nag-ado ti post da. Ada pa'y videos da. Nagraragsak da. Ha? Handa pa'y nga nag-awis. Nagsasaur da. Di da ka inawis takas tamo nga minti aramid mo, anak ko. Handa nga minan nga panpansinan ijay ayan ti trabaho may nanang. Kaslamat tanan nga handak nga am-am mo. Kat basol mo mutlaeng. No apay ako maya kaidakan ka. Ta siyempre, bakit kita dati aramidem? Kat nalabit napunuan dan. Iso nga agpanunot kan, anak ko. Amirisem dagiti bidot mo. Kat amok nga amom ti rason. No apay akim maya kay dagiti katrabahuam ken ka. Saanen amasapol nga ulit nga ibagbaga. Lisa, intan ag lunch. Ah? Ay, umunakan. Sumarunong akto, Nora. Kan may sa, awan kwarta ka pangilibrekan ka. Ala, hanak mat nga agpalibre kanyam. Siyak ti mangilibre kanyam, Lisa. Ah? Sigurado ka? On, promise. Dati man ti pag-lunch ta. Ada kwartak. Ah? Sure ka? Wan ko nakmat. Ay, friend, sorry gaya ma. No iti kalabos kat nagpalpalibre lang ti inararamit ko. Kinapudno na, mababain ak unay kanyayo. Da kayo nga katrabahwak, karkaro kanyam. Naamiris ko nga, bidot tagi dya nga inararamit ko. Kababain no mapampanunot ko. Ish. Ha? Han gayam nga rumbang nga lamlamangan ti pada nga tao. Tangay agpapada tayo nga agsusuwildo. Agbibingay tayo iti amin nga magastos. No kasdi nga adalakad tayo. Ay, agyaman nak. Nakarik na kamatlaan yun, Nora. Ay nano, di ka pa'y lagbalbaliw. Talaga aliklikan da ka kumaniti agnanayon, friend. Kat agyaman na ka, tanakaamiris kamatlaangan. Nagbalbaliwak nga rod kat inidjakon tagpalibre kadagiti katrabahwa. Gapoy ti daytangay naramid ko nagsublimat laang tinapintasalin nangan may kadagiti gagayam kan kaopisina. Alakastan, tigayam mo, Nora.
Alaga gayan, di tanti nagpatinggan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Kastimanti ko na ni Kabsat Marlon, dear manang biyanang, nagaplayak para abroad kat idiruray konti flight ko, impapas ko tinag happy-happy. Gastos ditoy, gastos si Jay ti aramid ko. Masukatan to iti dolyares, kinon ko nak itinakam ko. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Kat, kumusta mo tayo pa nag-apply mo ijay abroad, Marlon, baraw? Umadanin na lang. Employer lat kurangan. Muraya kanulatan tayo recruiter. Suda ka nun, ti makamo amang biro kiti employer ka. Ay, kat nasaya at nagbiit man anay process. Kasla kaano laang idiinrugim ti nag-apply. Kasta itan na nang tapuro online amin na yun. Mayat matkat niya, tapno saan ako na magastusan iti pamasahe no agkarabiyahe ak. Kat, sigurado nga rutaan anak ka. Wana na nang, agurayak langan iti awag da kanyak. Ay na, itapay lang. Aggagatulan tinakulap ko ang makaigam iti dolyar a kwarta. Alakat urayong nga ruda. Ngam di ka unay mang namnamata na rigat ti mapaay. Sa nabali, ta siguradong da dyan na nang. Padakilin tayo tuntoy balay tayo. Paikan tayo iti second floor, kan third floor. No, danto pa'y kawaduwadan na. Oray ingan fourth floor. Yan, anak. Sa munto planun day ta. Intun addan kwarta anak ko. Puno aya nga agap apply ka para abroad ka anakan Marlon. Ay, uwi ng kilhulyaw. Kasano anaamon nyo nga kat secret lang mo't dadya ko ma. Kasano a secret kat iwarwara gawag mo mo't edi tersina ni bagat edita. Ha? Ay, uwan gaya man niya. Para kaminton ka ni Lucas nga anak yo a dolyar te sweldo na. Sapay ko mga rod mapagasatan ka man akas ija anak ka. Warang ka sure na dyan. Kat masigurado kadak dakkel to abalay ti ipatakder ko ngam tim patakder ni Insan Lucas. Ay warang ka. Umay kanto ija balay inton malam. Taagpasyatak man. Apay agpadispedida kan aya. Warang ka. Rogya akong tagpadispedida. Huston to, no, ag-flight account. Apay, nauma ka, ngagtaltalon ka na ka. Warang girl, ilakok ton jay talon ka. Mangkita ka man kit din, daan mo mabayar. Sayang ano ilakaw mo. Ay, nadala ko man nawad-wad na kwarta. Siya konti manggatang. No kaya't mga saldaan pala eh. Alang araw, intun makaapitak atap no adap ang saldak. Sakti masayangan iji bangkag mo no ilako mo. Sa nabalay, taintun makaigama kiti dolyar. Igatang kuntumot lang iti nalawlawa abangkag. Marlon, aldawon. Apay, di kan mapan iji talon mo. Day tangamin kat, nasubraan nyo man ang tinaginom ako nak. Masakit ti ulok na lang. Apay, pangalalaam iti kwartam, tainal daw kamutin nga agpainom. Awan pailangan nyo mo't. Maibos ti abasto ta ano kastalaang. Kurang nala dituyen balay nga agnaud dagiti gagayim mo. May samot day jay nga angkel mo a Julio. Laklakayan mo't day jay. Di kaya kati agong ungat na nang. Ipapapas ko lang mataginom. Tadyak ton maaramid dagito ijay abroad. Bayan nyo, taikan kayo ito iti pagpaling kayo. Pangalalaam iti kwartam. Insaldak kanya Uncle Julio di talon ko na nang. Anya, apay ngay, ay nagluko ka na nako. No kasta, awanan at idagaaso kayam. Awanan na. Taprak-praktise ka unti sana sumalog di bangkag. Saan ba't nga agbangkag kaya ramidag to ija abroad? Ay agdardarasudos ka Marlon. Day tala aggas-gastos tar aramidam. Oo, naya. Di kay ka di agdanag nanang. Tano maka-abroad ha, pauitan kayo to iti dolyares. Gatangin yun ton amin na kaya tiyo. Ay naanak ko aya, di ka pa'y agbilang itipil, no di pa'y napusaan. Anya apyak tayo bagbagayo aya. Awan pa kayo naiganday tapyak iti panag-abroad ko nanang.
Naimbag nga oras yung auntie. Umaya man. Nay, si kamo gayam Jackie kaanakan. Sumra ka ah. Ay, agyaman na kante. Adda ni Insan Marlon? Ay awan kaanakan. Kapampanaw na. Inawis daanapan ijay sentro. Apay ka day. Padasag kumapay lang ti bumulod iti kwarta na, auntie. Tanay ospital nga mininanang. Katawampay mo't ti pawit nila kay ko. Bayadak kumamot ladagos na makapawit nila kay ko, auntie. Apay, naan ano ayan ni Soledad? Ngimato man ang ti blood sugar na, auntie. Di nanto mga min maliklikan dagiti makanabawal kan kwa na. Kasta aya. Ay nano adala ko maigam ko a kwarta. Uray siya kung timang tad. Ngam awan mo tad. Naipalingki kung tay inted ni Marlon. Ni Marlon ko ma, auntie. Barang ada kwarta na. Tinasaya at urayom laengan kaanakan. Patsik nga agawid mo't laadagos na ijay. Nakapasyar ka mo, Insan. Ay, Insan, bumulod ak kumapay lang iti kwartam. Aramatan ni nanang ija ospital. Na-ospital ka nun ni ante man ako. Kitnay, awan puspusan da. Ha? Ay, awanan ah. Insapsapam ko mga imbaga ah. Nausarmin di kwartak. Ay, kasta aya. Sayang. Ala nga ron, sana balin, Insan. Sumapulak lang iti sa bali ang mautanga. Mala, pasensya kan abalasang ko. Kuna ngamin no adda maipabulod ni Marlon. Awan mo gayam. Nanang, luton nyo man na to. 2 kilo a karnet baboy. Pulutanan mi man inton malam. Ne, kunak man no awan kwartamon. Sapay maasya na kini Jackie. Awan man la apulos mo tinayawat taken kwa na. Gaputan na damag na nga agabrod na taon. Rugyan dak mo tayo nabuludan. Ay, sana nang. Ore da kwarta, tsak kaya tagpabulod. Tama nga no, maruwam da. Ha, ay una yung tikas pa nagsasauman ako. Pudno mo kita nyo man, italaang nga umasidag ka da tayo dagi dya kabagyan tayo. Taamu na ngamin nga agabrod ako niti mabiit. Sigud man ta saan nga mas asidag dagi dya at tao. Sa dala makalagip kan umasidag mo, nadda ka sa pulan da. Adda nga rod ijay ospital ni Antim Asulidad. Di ka lang na asyanan ijay tao. No adala ko makwartak ay katinted kun a. Ununa ti panaginom mo. Imbes nga itulong mo. Naimbag man tan nakaumay kayo dito ospital, auntie. Ay na, awang pay nga minjay ka anak kakasinublat kong agbantay. Inak ko mairwar tay pawit nila kay ko. Ala, siya kung timang bantay kininanang mo kaanakan. Aywan, alaom day to'y. Di mawatak ngamin iti pagpalingkikin ni Marlon. Katadapay mo't nabate. Isopay nga inayon mo nga igatang iti masapsapol ni nanang mo. Ay, saanan, auntie? Addan tay kwartang haruraya. Alakit din. Isupay mo't nga inayon mo abalasang ko. Ala, ay agyaman nak nga rod, auntie. Sige, panawon kayo pa nga rod na niya. Mabiitak laang. Nanang, apay ajak makita tay paborito ka t-shirt. Sapay adda pag nami itang agagayam. Isuot ko kumara dya ta branded. Kanayon laaday jay ti isusuot mo. Ibagadan tupay ad ikag suksukat. Branded nga minday dya, nanang. Ay na, jakon nasangot tinaglaba iti kalman. Tanapan ko sinarungkaran ni Antim Asulidad iti ospital. Okay. Kumusta ma it nyan ti Soledad? Nakarwaran? Itakano nga aldaw ti iruwar na iti ospital. Ay ka nasaya na. Anya nga nakadiskitar da matlangi ti kwarta pagbayad da. Wen, nagpawit mutla nila kay na. Kitaan niya man. Damat gayam kwarta da. Utangan na pailang mat na tao. Ay na, sumanao ka pa ilaeng. Katawan lang arudan tinaitulong mo. Nanang, kaya tiyaw, tayalaan da kayo ti babaw ninyo. Tapno saan kayo na marigatan iti trabaho diti unag ti balay? Anya ababaunan mo't nga ibagbagam. Kabaulak pa'y mo't trabaho. Nagbasit to'y balay. Tanya ko mga iti aramidin na dito'y. Itapay laeng, sursuruan yun tiyagbalin adon niya, nanang.
tainton makaabrodak. Pasib to adolyar ti may gaman niyo. Saan man atila ibagbagam? Agbilbilang ka manen itipilk adi pa'y napusaan. At naita kay manan. Naita man piyek-piyek ti bagbagayon. Aywan, ilakog tayo nuwang kon. Tapno adda pagpasweldo tayo iti alaak ababaunan. Ay agtal na ka man, Marlon. Di ka pa'y lanakab-abroad. Ngam nagadun ti kayat mo nga aramidan. Adda ka pa'y laang ditoy. Ngam awanan tinabati ka dagiti sanikwam. Insaldam ti talon mo. Sa ita, aglako ka manan iti dingwan. Adda pa'y matay bakak ang mabati. Ay di kan mangala iti babaunan. Tanakababain numaamuan dagiti kaaruba. Mangala ka iti babaunan, adi ka pa'y lanakaab-abroad. Anya ko mati nakababain nga. Diyak matla kaya ta mabannog kayo. Kasarita to ni Nana Marcia, asigod ala bandera tayo siman akaaruba tayo. Ta iso, ti pagbalinan tayo ababaunan. Isun to matla adya agis istambay ijay store tira ramidin na. Saanan ko nakmod? Ay di ka agar aramid, Marlon. Ada akon, Mare. Ha? Nay, anyat masapul mo, Mari Marcia. Ay, kwa. Kinasarita nak ni Marlon ni di kalma. Imbaga na nga alanda ka babaunin niyo. Wen ko nakmadagusin ha. Tasayang mo tay dakkelas wildo nga upper na. Ha? Ay ikwa. Agsarita kami man pa'y nga agina. Sapay binaklay kung to nakasako abadok. Mastrikin yun ni Nana Marcia, tamang rugin ng trabaho dito balay nanang. Awalan ti rumba pagsaritaan tayo. Ay ikwa. Sana balay takabalak pa'y matagtrabaho maray. Siting pretty kan tulatan, ta siya kung ti makaamu iti amin. Di ka pa imutla ag-flight. Idin tutan ni Jerome akaanakak kat nag-flight time. Imun unakan sapay anagap-fly nga misaw. Ay, ororaya kailangan tayo awag ti agency kanyak tata. Ang maging kay ta, awan pa'y. Nagbayag nga ro, awan mo't awag dan. Sapay adda kanya kon tayo talon mau. Awanan ati sukayam. No kayat mau, sikapay laeng timang sukay. Kasyak tumanan no makaabrod kan. Tapno saan ka matambay. Sana nang kan? Nairawaman ti bagik itilinaw. Maikawa ako na mainitan. Kita nyo, pimudawag nga rodan, ta saan ako na mainitan. Sapay na nga lakagayam iti babaunan yaw. At pagpasweldo yung ay. At dapay mo ti naglakwak iti no ang angkal. Ang kasanon no maibos. At dapay mo tay bakak. At dapay kalding ko amasikog. Ay na. Siyak ti masayangan ka nagiti ilaklakom barok. Sana bali ang kagil na makaabrodak taon. Masukatan adagos na kita. Tagbalinak ton adon. Don Marlon kunadan to kanya ko. Nana, agrobot kayo, tayo agpasyar. Inla ko kung tayo bakak. So nga agpasyar tayo. Anya, apay ngay inla kung mananjay bakam. Una, tapno adda aramatan tayo nga agpasyar. Alan, ingka agrobatan. Ay, pagpasyaran taya. Kan asino ti kadwata. Duwata lang nanang. Ken dahi tayo driver ti lugan ngay nabangak. Sursuran tayo tinapipintas ang mapasyar di ti Luzon. Ipapas tayo agpasyar. Tamang mabayagak to ni di abroad. Di kayon ton masango nga ipasyar. Anya. Apay, kapanan niyo Marlon. Ay, in kami agpasyar na. Apay, sandak ngay kuyaw. Umayak mo, ha? Naimbagla para bit-bit iti bagahiyaw. Sana na. Tawan mang pakan ka na iti dingwan iti balay. Apay, isan nyo kasapulan tagluto iti kanan nyo iti papanan nyo aya? Sana ta-gorder kami tulatan na. Ay, agasam. Talaga big time kayo Pasyar kayo pasyar. Ngamjay repyo, awampay kargana. Ha? Kargaan nyo mo sana puro danom lang. Ha? Ahon, kumatangak to iti may karga na. Talaga, ba't
Kanayon ti panagpasyaryaw manang maray. Nakita ka manan tay post ni Marlon. Agsasarunumutan ti pagpaspasyaran yaw. Ay na, jakon si murot iti daduma na pananda. Namindwa a klase murot kun kuana. Agsasarunumut ti post na. Nasursur nan samot amin ay napasit ti Pilipinas. Ay, jaka mo iti day di aka anak kamulyo. Masapul nga ipos na amin a papapanan na. Ultimo kanin na iti restaurant a papanan mi. Pitpituran na. Amin a lugar a papapanan na. Awan palabsen na pituran. Sa bagay, ipapapas na siguro na tadi nantun maaramin ti kasjay intun nakaabrudan. Unhangam ka babain. Amangan no ibagaadang agpalpalastog. Talaga mat nga dapalpalangwad jay anak mo manang. Nabayagay na nadlaw ko na ita. Nalamangan kayo ta nakadasara kon, Marlon. Na kayo ngayon na, di kayo mangan? Pasig mo't anatang ti may lutluto. Awang pa'y karne. Mapurga itinatang ditoy. Ha? Kanwan gaya, Marlon. Tay mamanginginaan na sa buntigatangan nyo paglabak. Sensitive nga min nagituramay ko. Nulalakaan asabon ti paglabak. Ha? Kano kas di agpalingki kayaw igatangan dak mamutiti sabon na pagpapudaw. Saan ko ahiyang dagiti sabon nyaw? Aggagatulak. Ha? Kan mamerienda mamot. Makabanog taglaba. Nga mawampay mamerienda mo. Uray tinapay la ko maawan. Pumanasyar ka, Marlon. Ngam di ka pa'y gumatang itinaima sa sidaan mo. Ha? Sige. Ang gumatang aktaw na. Ambisyosa mo't na dyan, Nana Marcia, nanang. Napili ti sidaon. Nareklamo lang unay. Nangalala ka pa'y lang amin iti babaunan. May ibusan ti kwartak gapukin ko na. Aging ga ka diita, kat awan pa'y update jay agency. Awan pa'y nga rod nanang. Mano abulan ang tinapalabas. Kunada idi, makabulan lang ti urayag. Awan mo't awag dan. Anya nga tano si kalatan ti mapan ag-follow up ijay agency. Taamangan mo't no saan dangas asikasuan. Amangan no kasapulan ti follow up anak ko. Sige. Tama panak tuman nga agpay sa nanang. Hello Marlon. Kumusta? Anyat madamag. Nanang, awanan. Awanan te. Awanan na itinam mga kadulyaris nanang. Pikimat gayam tayo recruiter ka. Anya? Subad na gayam. Awanan ti awag na maure ka. Napikiak nanang. Sapay may pibusan tayo naglakwag itinwang. Ala, agawid kan. Ta dito'y balay ti pagsaritaan ta anak ko. Nanang. Maturog kan Marlon. Rabiin, itay ka pa'y la sumanangit. Anya pa'y nga iti maaramidan ta. Nung napiki ka. Sapay nagdakil timbayan ko iti dadya recruiter nanang. Kung nanang ay sunti makamoy ti amin. Agor-urayak malay ti awanan. Anya nga rod ngay. Talaga akas ta. Pangalaan tayo ngayon iti pagbiag tayo nanang. Naimbag ko no jak insal da di talon ko. Sapay nalako kon ti daddo maadinguan ko. Day tangamin ti bagbagakan ka. Nagdarasudos ka anak ko. Di ka mo ngamin dungag iti pamagbaga. Nanang. Amo kadida kon kasapulan nga sakbaya pumanawa. Kalaag pa'y atay swildok akin si Mel. Anya? 15 mil? Kat kastamot ti saritaan mi kan ni Marlon mare. Iso nga'y manugot ka nagbali na babaunan yaw. Inananusak pa'y nga uray awan masidsida. Kanuray awan mamermerienda. Inananusak tapampanunotak tay kin si Mel nga ingkarit anak mo kanya. Marlon, umay ka man dito, oy. Nanang. Marlon, ayan ti sweldo nga'y. Jakin si Mel. Nana Marcia. Amoy yung matakas ti kinapasama kanya. Hindi lang mabalin tiyag tawar. Ay, sana na mabalin.
Noon niya titulagan ta, tong palan ta, ulitak inanusak ti diretso anatang asinsinda dito balayaw. Kanawampay merienda dito. Jak pa'y nakaraman iti Diyos. Tapasig adanom ti karga ti repyaw. Pati siyampo, awan. Iso analanlanit ta bukaw. Agpe kasakpay dito yan. Tamad-madi tay sabon iti rupa. Basit lang ito kwartak dito yun, ana. Mano day taya? Sangarye mo lang. Malayag mo day tan. Ngam iti may sa kondisyon. Bagkatag tay automatic a washing machine yaw. Ha? Ay kabarbaro pa'y day di a washing machine, may Marcia. Kanya kumano ka barbaraw. No diyo kaya bayadan nyo takin simil ngayon kariyo kanya. Itan. Alan na. Itid tayo dyan washing machine. Anya? Alan na. Bagkatan yung arudan dyan washing machine. Jak kabalan na bagkatan. Itulod mo ijay balay marlawn. Kumboy yung dak ana na. 15,000 ti kumboy ko. Na! Ay sanay! Ikariga takla baklaya nan. Ala! Ibuat mo! Tabaklaya kon! Marlawn! Insan Marlon, namuak tinapasamakan ka. Naibaga ni auntie kanyak. Napeke kagayam. Wan nga ron din san Jackie. Kaya't mo pa'y taga-abroad, insan? Kasano ang maka-abroad akat awan mo't kwarta kon. Agsapsapol ka no iti trabahador ti boss nila kay ko ija abroad. Kano kaya mo si kanti i-rekomenda nila kay? Ha? Anya nga ti busbusak insan. Ay na, saan maproblemaan day ta, insan? Maidiskitaran ti kwarta. Agsapol ta iti pagutangan ta. Samon to bayadan no nakabroad kan? Alaman nga ro din san. Inkarit ngamin kanina na nga pag namayag apama na maka-abroad ak. Hanggang na napiki akmat. Nala, di ka madanagan, insan. Ta siguradon day to eh. Saan kanto na mapiki? Agyaman akin san. Mabainak ko ma. Anya nga ron nga. Pasensyakan naawan na ipautang ko kan ka iday. Awan, mawatak day ta, insan. Bastag sagana ka Kasaritam to nila kay ko. Tapno maamuam dagiti requirements sa rumbang nga laam, insan. Tinulungan nak nga ron ti asawa ti kasinsin ko kat kasi ti apo nakabrodak matlaan. Kat natungpal ko dagiti arapap ko. Pinapintas ko ti balay mi, ken inyalaak ti inak iti babaunan na, tapno sana marigatan, ken tapno dakadkadwa na iti balay mi. Sana kon nagpalpalangguad, tanarigat gayam ti trabaho iti abroad. Kat tunggal malagip ko ti nararamid ko iti kalabas, mababainak. Alakastan, tigayim mo, Marlon. Alagagayam, di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Kastimanti ko na ni Kabsat Lita. Dear manang biyanang, aklo na kakonsintidorak nga ina, taure amo kamadita raramidan da anak ko, kanunungak latta, banag apang sesermonan kanyak ti asawa. Rogyak man nga rod, ti agsalaysay. Nay, apay dagita, akin gargarad ka dagita imot mo nga imay dito'y balay da bed. Dito'y akong nga agnaad na lang. Apayan, Agsina kamin ka ni Clara. Tsak kayat ti ugali da dya babae. Nakangiw-ngiwat launay. Nagado, areklamo na. para manam mga minauray maminsan laang. Nariga at timadan iti asawang armalay tingiwa na. Ay nananang, saanan ngagbalid ti kasdya klase ti tao. Basta siya, sigurado akon. Sina akon na dya Clara. Saan lang mat nga iso ti babae di ti lubong? Nagado dita. Sa bagay, mala, agbirok ka lang iti sa balay. Pagadalam day ta, inton sumaranaw, piliyam to na naimbag tay babaya kap-kap na kam. Saan nga minakom-komporme ararmam dita? Apay magtakas di ti ibagbagap iti anak ta, Lita bakay. Apay, adamanan na isawang ko, di mo nagustuhan, sika, lakay Gabriel. No bagbagaam ti anak ta, di kagbalin a one-sided. Amwem no na ti pudno arasaw ti saan da pagkinkin na awataan. Saan ka ta ni Clara adagos ti pabasulam. Amom ba ti family background day ja Clara? Broken family da. Iso sigura kas di ti ugali na. Adda bisyo ti anak ta bakay.
Ang mga nuy sutimay sa arasaon, tisaan da pagkinkin na awatan. Mala, baybay amon lakay. May maya malang no agsinadan. Okay, kasano nga rodan ti apo ko ta. Jay anak dati agbarin na nakakaasay no kasta ti mapasama. Mabalin ka di nga ibatik pay lati apo ko yu kada kayo nanang. Da kayo kumapay lati mga awir kan kwa na. Awan nga minti amok apangital ka kan kwa na. No di da kayo laang. Papa na maya. Aga brudak nanang. Kit no mabalin, ibatik pay la kada kayo ti apo ko yu. Ah, ano ka, ala. Aga brudak, tapno maitid ko ti kasapulan ti apo ko yu. Amuyo mo ti ugali ni David nga anak yu nanang. Na, tayraman mo pay laang madya anak ko. Sadot ken nabisyo nga min launay ti anak yu nanang. Isu ti may sa ama kagapon no apay ang nagsina kami. No sininaan na ka dya anak ko, ag-move on kan. Nanang, Talaga siguro asan na da kayo tagkagasan. tila nga min anak ko ti pakaasyak. Ngam anya ngay, awaten mi at tigasat mi. Di kay madanagan, tano makaabrudak, mangipaw itak to itigastusan nyo nanang. Rumbang lang. Saan mata mabalin na siyak taggastos para iti anak yaw. Bisi ka launay mo't Clara. Nagadungarod ti papeles nga ilaklakad ko na naosang. Papeles para iti anya. Para iti panagabrod ko nana. Lukas ta, agabrod kan. Wen ko mangarod nana. Anusak ti mayadayo iti anak ko. Ta para matlaang iti masakbayan na ti kasto nga aramidat. Asino nga rod nga iti mga awir iti anak yu ken David. Ibatik kadalolo ken lola na. Saan nga min amabalin nga ibatik ken David? Tasipod pa idi, talaga nga awan ti bibiyang na iti anak ni. Ay anyan, mala sapay la ko mga road ta makatumpong ka iti nasaya at nga amo, balasang ka. If tomorrow never comes... Nabartak ka man na nag-awid sa kanabay. Anya kayo matuntatang. Kasangsangpad ko pa lang. Mungat ang dagos ni pasungad yung kanyak. Ano matikas tangaw ka na yung. Laklakayan kayo nga di kayo palagbalbalaw. Kasta ka na yung ti aramid yaw. Sika, ti rumbang agbalbalaw lukaw. Panagkunam ka na kat mayat ti kasta nga aramidam. Di mo panunutan ti masakbayan ti anak mo. Oraya, ta agabrod ni Clara rarang. Agabrod kahit agsadot-sadot ka matay. Di kan makitinulang para iti anak yaw. Dakil daw ti masweldo ni Clara iti abroad. Oraya, sana ka mangirwar iti kwarta. Kabalan na suportaran ti anak may. Ay na, talaga di kag pampanunot adabay. Astamlat akanayo lang. Awan na pintas at turong ti biyagmaw no kasta. Nagkapon na ito akwarta bakit? Impawit ni Clara. Anya, ay na nakakaasimot piman ni Clara. Rumbang lamang ipaw iti ti kwarta. Tada tati mga sasikaso iti anak na. Rumbang laeng asikasuan ta at apo ko takit nga raw ni Travis. Magbagaman nga ni David. Marang sikat idenggan na. Tanusyak, dinak dengdenggan. Pilosopon na. Ibaga, apto agbirok ti pagtrabahuan na. Di mo ngamin konsensyon ate madingar aramidin na. Kat kanayon kumuta bagbagaan. Sa nagaputa da iji abroad ni Clara kat isumot amin ang tiyaggastos. Ni David nga anak ta ti lalaki bakit. Isu ko mati numero unaw amang suporta iti anak na. Ay na, no asino tagsusweldo ison timang suporta. Adula amin mga ibagbagamag. Pangasiman David anak ka. Agnakam kan tasaan kan nga ubay. Apay man na nakasta ti tono ti boses yo tatang. At naman ang basol ko adyak amaw. Talaga ka ding awan bibiyang mau iti anak yaw ka ni Clara. Di mo pa'y kumustain. Kasla anak lang ti karuba ti pangibilbilangam kan kwa na. Bisyak nga rod pa'y. Bisik ka nga. Agbis-bisyaw. Ay na,
Agdakam ka kumamatin Uray para iti ubing laang. Pag tinulungan niya ni Clara ti para iti lakyaw, di mo'y panamnama amin kan kuana. Dakkel mo ti ipaw-paw it na tatang. Apay pala nga agpanlugak ngay. Na! Kanwan gayam. At dan nobya kat agdin na kamin. Yawid ko niti balay. Alya! At nakanumanan sa balay nobya jay anak maulita. Wen, amok daytan. Kahit apay di mo lapdan ang mangilimin manan iti sa balay a babae. Ay kabaya amano kasta ti kaya nangaramidan. Kasapulan na ti kaandingay Nga oray awan trabaho na. Ka makasapul to Kanan niya tamaw. Amang ano da trabaho di baro anubyan na. Kanayon mo latan na konsintyen ti kas nga aramid ti anak ta. Amang ano pa kay sagmakan na dahi ta apanang konsintem kenakuana. Ay tangiwa mo man. Nakaturog pa ilang ti apu ko ta. Pumanaw ka man pa ilang dito. Nagariwawa ka lakayan. Ika jay. Hello! Hello, Nanang. Kumusta ni Travis dita? Nasaya at matyapo ko. Awan pagdanagam kang kuana, Clara. Nanang, madamag ko man lang. Pudno ka di nga daing nyawid ni David a babae di tabalayong. Awan po no, anya ko maita. Nabayag mo na nagsina kayo ita anak ko, sanaya. Kaya ko laapon ka no agpaiso kinaidanon kanya, Nanang. Wan po no. Kanwan gayam, Clara. Nabayagan na nagsina kayo kan ni David. Apay ananang pay lati awag mo kanyak. Ha? May rita ak ngamin, Clara. Pasensya kayo, Nanang. Kasta nga minan tinakairwamak nga awag ka na kayo. Nga nga raw, ngam di kan mang namnamak ni David tanay, adan sa baling asawa na. Mabalin mo matkati makiasawa iti sa balin o kaya mo. Basta di mo liplipatan ti responsibilidad mo iti anak mo Wala nang. Kasta kumama nga rod at ibagayo iti anak yo. Di namot kumaliplipatan ti responsibilidad na iti anak ni. Ay na, no anyaman ti pagkurkurangan ti anak mi itapu ko may. Da ka may timang pumpuno. Iso di ka nagreklamo, Clara. David, ibagamam makin ni bakit mo tagluto ka nagdalos diti balay? Senyorita mo, ditoy. Anusan nyo pa lang ti mga ramid karagita nanang. Tamo yung nga da trabaho ni Janice. Saan mo ta diretso ti trabaho na? Adama aldawa ba kantina? Di pa yagin na umay. David! Agin pakikan, tapumanaw tan ditoy. Ha? Ni, apa yun, Janice, honey? Nagalas ti pa nagngiwat tayo nam. Pumanaw tan ditoy. Tamangan no makadurabak. Ha? Nay, unay matikas ta pa nagsasaumaw. Nagalas magayam ti ugalim. Sikat tinalas ti ugali na. Agpakalaing ka, bakitan. Amom nga da trabaho, pagtrabaho na. Nalipatam sa mo na siya timang pakpakan dito anak mo. Ha? Alan David, yung paki mo nagitigargarta ta pumanaw tan ditoy. Ha? Suwapang magayam day dya babae. Imbes nga may najay anak ta ti bagbagaam tap nagtrabaho. Di lang mapain. Jay babae tagtrabaho. Ngam isaw adalang dito balay anak kauldag. Pasaray agbartek pay. Kinaya namoy. O kahit pag nainanda nga rodan. Kagawid da siguro na jay balay da Janice aswapang. Nanaosang, kumusta? Ha? Clara, adakan balasan ko. Una na. Ala, umunag ka balasan ko. Agyamanak, Nana. Pasensya kayon dito'y balay yumanan tinagdiretswa. Amu yumot, awan da dumaapapanak. Nasingpet kayo kanyak. Iso nga imbilang kayon akapamilya. Nga oray saan tayo nga agkabkabagyan. Demot ka na yun ko iti nga ibaga nga open to'y balay para ken kabalasan ko. Agyamanak manen, Nana. Awan anyaman na. Agad, manungaal daw ti bakasyon mo.
Saan akong nga agsubli iti abroad, nana? Upat atawan kumutin ang nagtrabaho iti abroad. Upat atawan ajak nakadwa ti anak ko. No kasta, ala umunda anak mo. Wana na, adamot basit urnong ko. Umdas mat siguro day jay apang rugyan mi iti anak ko. Anya, alam ni Travis nga po ko, kunam, Clara. Wana nang, di kay madanagan. Tadyak iya dayo ti apo kuyo kada kayo. Ay, sana mabalin, Clara. Kalpasan ti adu arigat mi kang kuana, basta alam latan nga wanan yaman na. Apay, kastalat kalakana ya. Ah? Ngam, nana. Pangasim, Clara, pumanaw ka pailaan. Jack kayat nga agapata. Isa pumanaw ka. Pimodot ti olok iti day nga imbagam. Agbagtit sanda, Jack, Clara. Agasam, alaan na kanukid din tapo ko ta. Karbengan na dayta, ta anak nakit nga raon. E bati-bati na ti anak na, kalpasan na, basta alaan na latan no kay kaya na. Ay, isa na mabaling ti kasta kanyak, Gabriel. Kapilitan ada ta ti pangibatsan na tapaliwawang mo't nga raw jay anak ta. Ay, ora niya tararamidan na. Jack, itagtapo ko ta. Naglalay nga ngay. Saan akayat nga itagtiin na ni David ni anak ko na naosang? Anya, apay ngay. Kat si kamot tina ni Travis. Awan ka no ti karbangak. Taadon ti rigat day ti anak ko. Mano atawan ka no nga inay aywanan da ti anak ko. Ay saus, madi ati kasta nga ibagbaga na. Konsintidor lang arudan iti araramidan di anak na. Kasta pa'y ti baganakan ka. Awan karbangan na iti anak mo. Sika ti dakkel ti karbangan na iti anak mo. Anya ti aramidak, nana. Kasaritam to pa'y maminsan ida. Kan uray ni David nga ex mo. Kasaritam, bareng matulungan na ka iti daita, balasang ko. Pasensya ka niti panagsasaw ni Bakawit, Clara, balasang ka. May kawala siguro na dyan, ta alaamon ti apo ko may. Saan ko ayadayo ni Travis kada kayo, tatang? Kanayunak to nga ipasyar dito ni Travis. Hala, di ka madanagan. Tulungan ka. Siyak ti makaamaw ko ni Bakawit. Ipasigurado ken ka ama alam mo't laang ti apo ko may. Agyaman nak, tatang. Talaga di kag pampanunot, Gabriel. Awanan, inalan ni Clara tapo ko ta. Kasano nga rodaytan ngay? Nalipatam samot tayo. Ani Clara tinangipas ngay iti apo ko ta bakat. Ay, uray pay. Di nakabailan timang padakkel ka ni Travis. Kabalan na. Iso nga raw na nagabrown tapno makaornaw. Isubli na ni Travis dito balay. Idarum ko na dya, babay. No agdarom ka, awan laban mau. Sigurado ang maabak kamot laang. Kan may sa, ang mga numairaman pa ni David nga anak ta. Kasano ko mama may raman mo? Ay awanan mamuandan ti kinaresponsable ti anak ta. Amangan ket di pa, no iso ti kaswan ni Clara. Sa bagay, mayat mutkit day, no mapasamak day ta. Tapno ag nakamutan day ta adabay. Ha? Kamaudyanan na. Makaduwak mo't laangin ti anak ko na naosang. Wan nga raw. Dilagbain mo't da di alita. Di na amo ti pagluglugaran na. Ay wan, sa dino ti ayan ni David itangay. Addan sa kano ijay lugar ti asawa na, nana. Uray numang mangtad iti suporta ti anak na. Saan, nana? Ngam okay lang ang kanyak. Isupay apagsakitan ti ulok no agdawatak iti sustento ken kuana. Ta sigurado manen anagsasakit abalikas ti mangagko ken kuana. Sabay kas di ni nanang na konsintidor. Sa bagay mo't kit di alang road agpatibker ka balasang ko. Patsyak akabaalam dayta. Di mo baybay antibagim. Tapno napigsa kalat tangag trabaho. Clara, balasang ko. Agpa-deliver kan tuman iti tinapay ija istor ko. Tanaibusan tilako. Ay sige, nana. Ta ibagak to kadagiti para deliver. Makumikom dapay ngamin dito'y bakery.
Ay na. Dimbakulan to'y baker rin balasan ko. Limawan. At dapayan pagmeryendaan dito'y unag. Tapno nawaya dagiti customer nga agtugaw no agmeryendada. Kompleto pa yan ti drinks ala akom dito'y. Nana, tapno mapnek dagiti customer. Ay na, talagang asensado kan, Clara. Maragsakan para kan kabalasan ko. Agyaman na naosang. Kailiw kun ti apo ko talakay. Mabalin mo ba? Di ba pa ni Jibalayda? Yung kasarungkaran Nakababain mo't nga ruti mapan ijay. Pagbainam ko makit na saya at matlat na titrato ni Clara kadata nga oray kasjay timpakpakita midikin ko na. Ay, jak ni namnama apumintas ti biyag na. Pinadakkel na jay balayda. At dapay lugan nan. Kan agduduma ti negosyo na. Nagagit nga may ni Clara bakit? Buo nga amin ti kinagagit na dagijay. Win nga roda Naimbag pa ikat ni Clara. Napintasan ti biyag na. Nanang, mabalin ti umay. Nay, si kamagayam day tadabid. Nagdakkel mo tabagmaw. Agbakasyon ka? Right, ada kang ba't nabad? Tatang, tag naudak manan diti balay. Anya, Apay, nagapa kayo jay swapang nga asawam? pinagtalaw na kiti balay da nanang. Sininaan na kon. Anya? Ha! Gusto mat. Tadyak mo la kayat day jeng agbalin na manugang. Anya nga raw ti plano mitibiyag mo itada bayd. Jak payam mo tatang. Di mo sarungkaran da Clara kan ti anak mo. Mapan kami iti ayanda inton madamdama. Sige lang tatang. Mabainak nagpakita kan Clara. Amok kadakkel ti nagkuranga kadakwana iti anak mi. Ay wala. Naimbag tamom na ita. Ni Clara titimakder nga ina ken ama ti anak yaw. Wan nga ro tatang. Isa mababainak kan kuana. Urayan nyo biitin di apo ko yun, Nana. Tata, tapaawi din manipod ije pagadalan da. Wen, saan kami mat ngagdardaras balasang kaw? Oh, at iti merienda yun, Nana. Tata, agmerienda kayo. Pangururayan nyo kini Travis. Ay, pasensyakan Nadisturbo na kan, Clara. Ayos na ang tata. Uray ta dagiti trabahador ko ang mga sikaso kadagiti customer dita bakery. O ala, mangan kayon tanapudot pa iti taraon. Clara, agyaman na kiti kinaimbag mo kada kami. Uray kas jeti inaramid ko idikan ka nasaya at lata titratong kanyak. Diyak kaya ti adda kagura na, Nana. Iso asaan kayo akagura. Ay na, agyaman akbalasan ko. Nakasingsingput ka talaga. Kumusta kan, Clara? Kumusta kayo iti anak ta? Okay kami iti anak ta, David. Amok, adakal tinagkuranga kada kayo iti anak ta. Sapay ko mata, di mo yimot ni Travis kanyak. David. Pagbababawyak ni madingi nararamid ko iti kalabas. Pakawanan na ko ma. Kat no may kanak iti may sapay agon daway amang sulit iti ado anak kurangak. Pagyamanak launay. Urnusan ta ka man ti amin kadata. No may papankan Travis, saan ko nga iimot ti anak na kan ka? Ngamdyakon kayat ti makisinublan kan ka, David. Iso sorry. Clara. Nana, agsakit manan ti tiyan ko. Maulawak manan. Nasakit pa iti bukot kan sikat ko. Ay na, una yun aya. Rinabiimot la akastakan da bayd. Puyatan nakmo la una yun anak ka. Sa akong kabalan ti sakit na lang. Dalay ko. Ay, sige taya bak ni tatang mo. Itaray da kalangan ni ospital. Asapol ka no ama opera ti anak ta. Nagadaw ti timpuar sakit na. Ay, wag nga rod.
Sapay nagsasarunon ti puyat ko. Ano sa mo na? Jakmat nga ron mabalintag puyat ko na ti doktor. Bawal kanyak ti puyat. Una yan. No saan da ko man nagsinakin ni Clara. Ni Clara kumaita ti mga sasikaso kang kuwana. Sininaan ng tumag kami niti. Basol mo ta konsentidor kamot nga main. Ah, Pinanoy-nuyam ti anak ta iti madi nga aramid na. Di mo to pa'y kayat ni Clara iti amanugang. nalala. May bayamon da ita. Diyak kayata nalagipon. Kababay na denggan. Namin ado ang nagsubli-subli ti anak ko ija ospital tagkakanat matan ti timpuar asakit na. Awan mat sa balya mga sikasukan kuana no sana da kami adadakkel na. Pasaray umutang akpayan kani Clara nga ex ti anak ko no kasjay amagipit kami. Tapno dala paggatang ko iti agas ti anak ko. Alakastan, tigayim mo, Lita. Alaga gayam ditan tinagpatinggan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo.